Krivudavi asfaltni put iz Martinbroda vodi nas prema Drvaru. Nakon pola sata vožnje stižemo na raskrsnicu puta Bosanski Petrovac, Drvar. Pogled privlači duboka kotlina u kojoj je smješten Drvar, iznad kojeg se pruža veliki planinski masiv s brojnim vrhovima. Na sjeverozapadnoj strani masiva može se uočiti visoka greda, čije je podnožje u stvari i cilj našega puta. Prolazimo kroz Drvar, nekada značajni turistički grad, koji je bio poznat po čuvenom događaju iz Drugog svjetskog rata, kada su njemačke snage neuspješno izvršile veliki vazdušni desant s ciljem hvatanja Josipa Broza Tita. Izvor je okružen visokim i vertikalnim, stjenovitim ivicama, a naročito je impresivna 200 metara visoka Bastaska greda, po kojoj je ovaj izvor i dobio ime. Uskom pješačkom stazom penjemo se prema izvoru i već na prvi pogled da se primijetiti da je ovo mjesto u prošlosti bilo uređeno i turistički posjećeno. Voda Bastašice nekada je pokretala mlin koji je sada napušten, ali mala hidrocentrala još uvijek je u funkciji i napaja električnom energijom motel koji se nalazi u neposrednoj blizini. Upozoreni smo da budemo oprezni radi čestih odrona koji mogu biti veoma opasni, u šta smo se uvjerili vidjevši betonske pokrivke kanala koji skreće vodu na malu hidrocentralu. Armirani beton nije izdržao strahovite udare odronjenog kamena i ne smijemo misliti šta bi bilo s nama. Nastojimo što brže proći preko ovoga mjesta. Vrelo je posve neobično i izgleda kao oko u neobičnom okruženju. Mislimo da se na ovom mjestu najbolje vidi šta čini snaga vode kroz vrijeme. Kameni most koji je voda kroz milijone godina izdubila pa napustila, strmoglavljujući se u vidu vodopada niz kanjon dubok 50 metara, najbolje je svjedočanstvo. Već u prvim metrima Bastašica pravi više vodopada. Voda zelenkaste boje je izuzetno bistra i čista, a smjenjivanje brzih i sporih dijelova vodotoka daju posebnu draž.
Bastašica je bogata potočnom pastrmkom, a loviti je možete samo pogledom, jer je ribolov s pravom zabranjen. Bastarsko vrelo izvire na nadmorskoj visini od 500 metara, ispod Bastarske grede, koja se nalazi na sjeverozapadnoj strani Šobatove glavice. Prema kazivanju mještana istoimenog sela Bastasi, porijeklo vode najvjerovatnije potječe iz Like. Bastašica ima vezu sa Resanovcima i vodama koje potječu s Grahovskog polja, ili bolje rečeno Resanovačkog polja. U periodu od 1970. do 1975. godine Zavod za geološka istraživanja u Sarajevu vršio je bojanje i ispitivanje porijekla bastarskog vrela. Tada je utvrđeno da boja bačena u ponornicu na Resanovačkom polju stiže i pojavljuje se za 7 dana u izvoru Bastašice. Bastarsko vrelo je udaljeno oko 8 km vazdušne linije od ponora i ovaj podatak nam govori da je podzemni put vode veoma dug. Vrelo ima interesantnu hidrologiju, koju prate velike podzemne galerije i tuneli ispunjeni vodom, u šta ćemo se i uvjeriti, ali sada praćeni videokamerom. Ovu lokaciju smo posjetili u prvom dijelu naše ekspedicije s francuskom ekipom, na čijem čelu je bio Claude Toulongian, a prvi uron je napravio Sylvain Ruffier. Temperatura vode je konstantna, plus 9 stepeni, u svim godišnjim dobima, odličnog kvaliteta i pogodna za piće. Bastašica je vrlo kratkog površinskog toka, svega oko 700 metara, ali nakon obilnih padavina, ova rijeka zna podivljati i plaviti kuće u selu Bastasi. Ipak, najveći dio godine vodostaj je stabilan. Upravo zbog mogućih brzih promjena vodostaja, pomalo smo zabrinuti radi obilnih kiša, koje su padale proteklih dana i koje naš prijatelj iz Češke, Mihal Piškula, redovno donosi svaki put. U šali smo zaključili da ga trebamo početi slati u Afriku, jer kada god dođe, donese kišu. U povratku s izviđanja, naš prijatelj Mladen nam je pokazao još jednu pećinu, koja se nalazi iznad vrela, tvrdeći da je ovo prava Titova pećina i da se upravo ovdje nalazio bazni logor, a ne u onoj u samom Drvaru, koja je u stvari bila rezervno sklonište. Poneki stariji mještani Bastasa skloni su tvrditi da iz ove pećine vodi tunel kroz brdo, sve do sela u općini Bosansko Grahovo, ali zbog stalnog urušavanja kamena, te tunele i kanale nije niko do kraja istražio. Bilo kako bilo, vraćamo se do motela da napravimo plan urona. Speleoronjenje je vrlo zahtjevna ronilačka disciplina. Ništa ne smije biti urađeno mimo plana, jer svaka greška može biti skupo plaćena. Plan mora biti detaljno razrađen, naročito ako grupa prvi put uranja, što je sada slučaj. Prije samog urona treba napraviti dobru pripremu opreme, procjenu mjesta urona i predvidjeti moguće neželjene situacije i naravno odrediti profil urona.
Možda podvodni speleo objekat i nije previše komplikovan, ali to ne umanjuje ozbiljnost u pristupu i pripremama. Sve incidentne situacije koje se dogode vjerovatno neće same po sebi izazvati smrt ronilaca, ali će većina, zbog ogromnog stresa koji se potencira u takvim situacijama, završiti tragično, ma kako bezazleno počela. Oprema koja se koristi mora biti sigurna i provjerena, a svaki ronilac, radi sigurnosti, mora biti opremljen s 2 nezavisna ronilačka aparata, odgovarajućim ronilačkim instrumentima s 3 nezavisna izvora rasvjete. Ronilačka odijela moraju biti takozvana suha, odnosno takva da ne propuštaju vodu do tijela. Ovo je važno, jer se roni u hladnoj vodi, a uroni mogu trajati i po nekoliko sati. Drugačija oprema ne dolazi u obzir, radi pothlađivanja, koje je jedan od velikih ronilačkih neprijatelja. Obavezna je upotreba zaštitne kacige, koja nam najčešće služi i kao nosač svjetla. Naš plan je uroniti ovaj prelijepi izvor i pokušati vanjsku ljepotu sagledati i opisati iz druge dimenzije, one ronilačke. Nakon detaljnih priprema, napokon uron. Nosimo opremu za podvodno fotografisanje i video snimanje. U izvor uranjamo kroz široki ulaz. Nastaju i prve podvodne fotografije naše ronilačke grupe, koja je krenula u istraživanje. Na ulazu u objekat moramo čvrsto fiksirati Ariadninu nit na mjestu gdje možemo slobodno izroniti, te dobro učvrstiti kako je ne bismo slučajno otkačili povlačenjem ili se u nju upleli i zapetljali. Ova nit je ujedno i najvažniji dio opreme, bez kojeg nema urona u tamu. Ariadnina nit, priča koja seže još od stare Grčke i legende o Tezeju i Ariadni. Prema toj antičkoj legendi, na otoku Kreti živio je u jednom podzemnom labirintu Minotaur, pola čovjek, pola bik. Svakih 9 godina stanovnici ovog grčkog otoka morali su mu dati 7 mladih djevojaka i 7 mladića, kako bi se odbranili njegovih napada. Kada je došlo ponovno žrtvovanje, dragovoljno se za ulazak u labirint javio junak Tezej. Ariadna, lijepa kćerka kritskog kralja Minosa, zaljubi se u Tezeja. Svom je dragom dala veliko klupko crvene niti. Teza je na ulazu u labirint pričvrstio početak niti i odmotavao je cijelim svojim putem. Došavši u sredinu, savlada i ubije Minotaura. Odmotavajući nit, označio je put do Minotaura, ali ujedno i put do izlaska, što prije nikome nije pošlo za rukom. Danas Ariadnina nit pomaže speleoroniocima da nađu izlaz iz začaranih dubina i podvodnih labirinata. Potrebno je voditi računa o balansiranosti zbog mogućnosti podizanja suspenzije s dna i zamućivanja vode, što bi moglo onemogućiti dalje napredovanje.
Brzo se spuštamo do 15 metara dubine, a dno je prekriveno kamenjem, koje je voda zaokružila i izlačala. Vidljivost je još uvijek dobra, premda smo strahovali da tokom urona ne dođe do zamućenja i porasta vodostaja, radi kiša koje padaju nekoliko dana. Oprezno napredujemo, vodeći računa da ne podignemo sediment i fini mulj, koji se nataložio na dnu i zidovima tunela. Stijene su žućkaste, na nekim mjestima djeluju oštro. Priroda je snagom vode i ovdje ostavila svoj jedinstveni pečat. Tunel kroz koji se naša ekipa kreće prilično je širok, oko 7 sa 8 metara, otprilike kao profil nekog željezničkog tunela. Dubina se lagano povećava. Nalazimo se 140 metara od ulaza, na dubini od 20 metara. Kurs prema kojem se krećemo je jug-jugozapad. Uron nije stresan. Krećemo se lagano naprijed, ali već narednih 10 metara dubina se povećava i galerija počinje da se spušta gotovo okomito. Na 150 metara dostižemo dubinu od 28 metara i svakim metrom napredovanja dubina se povećava za metar. Na 250 metara od ulaza u izvor dostiže se maksimalna dubina od 75 metara. Daljim napredovanjem dubina se počela lagano smanjivati, da bi na 300 metara od ulaza bila 65 metara. Dijametar tunela tokom cijelog urona bio je podjednak, a nisu uočeni bočni kanali i otvori na istraženoj dužini. Na dnu tunela mjestimično se mogu uočiti velike kamene gromade, koje su vjerovatno uslijed djelovanja vode ili možda nekih tektonskih poremećaja odronjene sa stropa galerije. Vrijeme predviđeno za uron je brzo isteklo. Započinje povratak. Pravilo trećine se mora poštovati. Medij za disanje se raspoređuje tako da se 1/3 koristi za napredovanje, 1 za povratak i 1/3 ostaje u ronilačkim bocama kao rezerva i ne koristi se. Sigurnost ronilaca je najvažnija. Povratak na svjetlo dana nagovještavaju mjehurići koji se počinju pojavljivati na glatkoj površini bastarskog vrela. Kratki sigurnosni zastanak i jedan od članova ekipe izroni. Zadovoljna lica dovoljno govore o uspjehu naše male ekspedicije. Bastašica je bila raspoložena da nam otkrije svoje čari skrivene u drugoj, podvodnoj dimenziji. Ovaj kraški izvor nastavlja da teče. Žuri da se pridruži Uncu i pokloni sebe i svoju ljepotu i kao biser je obogati svoju kraljicu Unu. U sljedećoj epizodi
krenut ćemo put šatora, da upoznamo prvog momka koji će svoju ljepotu predati kraljici rijeka.